fathers anene muno ma WHO kwoguo yahota kudidimiza kindo gitagwo ruhonge ru no horo wigi wa kuhurana na mirimu thiini wa thi na ni wa kimenya ruhonge ru no rugikoragwo rukiplay a certain role and a big one by the way so to say gwakinya ni uhoro wa maundu makonainie na mirimu ta mukingo mirimu ta malaria gatagati ka mirimu ingi mingi riu ni makiugite ni mekweheri macoka makauga aracokire ariga ningi ni meguscale down uteithio ura marateithia Ukraine naguo ura America koretwo giteithia Ukraine naguo tondu gwiciria tondu murata Putin ri airaga bururi kauga kunjo ucio niguo wendi wake ka Ukraine kunjo murata wa Putin and that one was expected gatagati ka maundu mangi maingi athiite na mbere acenjetie nginya uhoro wa mwana gutuika ati ni aciarirwo kou uria andu guku twanona andu mundu ni ohera nda guku athie uciarira na kou nigetha mwana yo citizenship yana kuma bagire muiva you are an immigrant aigire potelea bali endeni enda ukazalie huko ulipata mimba pahali umelidukiwa enda ukazalie huko usikuja kusema unataka kama mukikuyo hapo unakuja kukaleta kusema ati nika US citizen namna gani Hola. Aya wale gaza uno. Na kagora ni ndo munyite balu. Yes. Ni. Ando karako affect muthuri. Ni gatiradi affect hado. Gatiradi affect hado. Ako dola sida nyina buru hota. Gatiradi affect. Kana ndona miaka yaku hari othiete ri. Ndirageria kurwa nyina buru agithiete US nigethagira kana kugatwika US citizen. Agikora akarutite kuko. Kwa agikora akarutite ku. Na ndiraiguire mathina maitu makeriririo ao ai. Yes. Ni kuri maundu wagirirwo kumarora no marore na ngwingi no riu rungigituika ati bururi ona ni president uriumaga kuria wauma wadungirwo ihu kundu gwitagwo kiria Uganda ugatengera US ugathi ugaciarira kou mwana ucio agatuo ki ati agatuo kou ati agatuika citizen wa kou wadungirwo ihu na guku turukana ugatengera na US ona ni president ni ngurega tondu ni wamenya ni population muraingihia na wira ucio mutirutira guku kou mwekagira cioko cia wendo thio ciarire kou na ukazalia huko make your systems work make them work tondu riu andu aria mathiana kou ri tinie nawe tinye na ngerekana nyina wa mburu acha ni aya riu makoo kuria iciriro-ini na aria makona uge ne mundu ina uge nio marathie na ku maratengera na kou mega maundu macio okay anyway asante sana thank you very